ntabwo ari inzu gusa tuzanye ahubwo tuzanye n'ikibanza kigari. Iki kibanza turimo ushobora gushyiramo amazu abiri, amwe dukunda kwita 2 in 1. Murabona ko n'ubundi iruhande rw'iki kibanza hubatse inyubako irimo amakaro yose, ifite ibyumba bibiri, dushe na toilette imwe mu nzu, ndetse n'igikoni kiri kubakwa hari iruhande kiri moderne. Iruhande nanone iri hirya hari toilette iri kubakwa iruhande. Muri make iyi nzu famiye y'abantu bakiri bato bayibamo, ndavuga abajene mariye bagishakana, iyi nyubako bayibamo. Ntabwo turi kuyikodesha rero, turi kuyigurisha. Hano hantu hafite iki kibanza cyose gifite ubuso 500 burengaho gato. Ikigega kirahari, pariseri irateguye kandi ni ku mihanda ibiri. Location y'ahantu iroroshye, ni mu Byahi hafi na Bambone. Kuva kuri Bambone kugera hano turi ukoresha metero 70 cyangwa 100, murumva ko ari hafi cyane. Ni quartier nziza cyane, murabona neighborhood ukuntu imeze. Wanyura muri GC company ya mbere yagufasha kubona iyi nyubako mu buryo bworoshye. Ibiciro rero biroroshye cyane, ariko reka tubanze tubereke hanze. Murabona quartier turimo ukuntu ari nziza cyane, yewe naha hanze wahagira parking yawe kuko ikora ku mihanda ibiri. Murabona neighborhood iteye neza cyane. Iyi nyubako rero irimo ni ntoya, ariko hari uburyo bwinshi wakwagura andi mazu ukongeramo amazu meza cyane. Duhamagara uyu munsi kuri miliyoni 65 gusa, uratunyuraho tuguhereze iki kibanza kirimo inyubako ushobora kubura kwifashisha. Turabakunda cyane.